kanisa, familia ya Peter na wale wote wamekuja leo. Muriega tugeithanie rera ine. Kwanza nikuga pole sana kwa familia ya Peter na juge mwiretu ukomete haha ni ndinoka hata muheshimiwa kama kana assistant minister ndoka haha tondu ni ta mwari wa maitu na muhunjia ni ahunjia wega muno uhoro wa Cornelius na twiro uhoro wa mutumia wetagwo Dorcas na ni muthenya umuthi kwenda gukwira muhunjia ndi kwenda uhoro ucio wahunjia urire thi na ni kwenda guhe story kanini muno na ni kwenda njita mwiretu wetagwo Shiro na nyina na ithe kidogo nigetha tumenye na ndimwe na njuge na njarie uhoro wa Bible na uguo muhunjia aria ni uhoro wa ma. Shiro na mathe na milo ndagike mwetu.